kuthuka ukunazaretha la kuthuka noshembe kuxovwa nje kusho yonke into. Yaphela lelo sonto elizayo futhi ngathi ngiyalemukela elinye kwami isoneso. Sethukelwani na yile nto eniyishoyo. Kunezinto phela eziningi la uShemba angazange anifundise zona esenizenzela nje noma yini bese nimumeyise esontweni ube ngathi uShemba washo le nto kanti akunjalo akangasho. Uyibekile nje imithetho yesonto iyaziwa. Senijobeleleke manje. Senithi uShemba uNkulunkulu manje. Wayakhuluma ubaba inyanga ezulu. Ngiyakhumbula wazi wathi ngiyaliyeka-ke ngoba anivumi. Yasho ethi cha mina ngazi ukuthi uShemba asiyo uNkulunkulu. Ngazi ukuthi ingcebo kaNkulunkulu isithunywa sikaNkulunkulu. Le Nkosi uJesu awuzange kushiwo ukuthi uNkulunkulu. Kwakuthiwa Jesu indodana kaDavide noma Jesu indodana kaNkulunkulu. Uma iNkosi uJesu silengisiwe esiphambaneni kuneselelesi ngapha nangapha nazo zilengiswe naye. Bathi sakhuluma-ke leso sisathi Jesu indodana kaNkulunkulu ngicela ukuthi uzungihawukele. Bathi waphendula wathi ngoba nginawe eparadise. Lokhu ukuthi uShemba uNkulunkulu ngiyafisa ukuthi niyiyeke le nto. Yiko nizondwa kangaka nje thuka kabi ngaleyo nto ngoba akusiyo. Mina ngiyayazi ukuthi uNkulunkulu uyangena kumuntu asebenze ngayo izimangaliso. Kanti umfundisi efunda uvangele efunda incwadi nje emnandi kabi ekuseni ngathi awukwazi ukungisiza wangilekelela kule ndawo khona nizozibona ukuthi nisephutheni ngempela. Bazongishaya futhi abantu bonke. Kanti kanti ukhona oshaye ufikile lo. Le ndoda isandukubhabhadiswa nje yaphenduka yangena kule ngoma. Abantwana baya bakaphenduki. unkosikazi uyafisa akakaphenduka kodwa uzophenduka. Ifika kumina le ndoda isibaba njengoba ngizihlisa kanjena nje kade ngishaya abafana bami. Awu ngethuka kakhulu ngoba into ethi baba ngiyayazi ukuthi yini. Ubaba into ihloniphayo isabayo futhi isandla siya kanjani. Bese kushayela ukuthi bangishaya ngoba ngikholwe la ekhaya. Awu ngine angaka ukhethi nyaka nomuntu uzophela ngibabhalisiwe. Yindaba uthi bathi ngilandela umuntu manje lo muntu okuthiwa uNkulunkulu. Manje awuthi sikukhombisa ukuthi ayikho le nto. Sikushaye. Bashaye sebam ukuzihlisa nje. Mhlawumbe ukhona nje. Ile nto enishoyo ongesiyo. Ubaba omkhulu uma elapha eMkhalume wayethi uma ephethe inkonzo enze inkonzo athi emva kwenkonzo abesecela abagulayo abathandazela abantu baphile bakhiphe izifo abantu bese bemlandela abantu bonke ayibo nangumuntu onesonto eliphilisayo. Labo bantu bamlandela nje baphuma kwamanye amabandla adinwa abefundisi bamabandla bathi abenemlando bohlangana lapha ehholo lo muntu bese mbuza ukuthi ubani othi akasiphuca abalandeli bethu. Wayesezwileke ukuthi khona into njengaleyo base bethumela abantu bamlanda. Ukhuphuka nabo nje uyongena lapha ehholo bambona. Sebembona abantu nangu leyo mnumzana owasukuma ethi umfana wasibanibani. Akuthathe lo wethu umfana ongahambi
mfakele ebhaleni imhambise lapho base bemahambise bafike bambeke emnyango waqondana nomnyango ungavaliwe kuthiwa-ke kwathi uma sekuzoqalwa udaba lolu ubaba omkhulu wayeseyakhuluma cela ukukhuluma kuqala abafundisi bamvumela uthi-ke bathi wathi ubaba omkhulu ngicela befundise uma kukhona phakathi kwenu othunywe uNkulunkulu njengami asukume afike athandazele lo mfana asukume lo mfana ayisenongibuza noma yini-ke nentandabo ngoba phela mina ngithunywe uNkulunkulu kuthiwa babhekana omunye wabheka le omunye wabheka le omunye wabheka le bathi kwakukhona-ke ufata wasemaromeni omlungu owasizulu babembizile bathi washo umfata wacabo phela mina ngibizile khulumanga senzani njengobesho ngithi angizolalela mina ngazulu nomunye wabheka nomunye wathi akuwena nomunye wathi bathi wayebesekhuluma-ke ubamkhulu wacha ngoba engathi hayi kahle ngimkhombise ukuthi ngithunyiwe mina uNkulunkulu bathi wabesephuma esikwebhuqe eduze kwebhala ebiza uNkulunkulu wakhe uNkulunkulu kaShemba yena njengoba nina sengidisukela yena manje wasuke wabiza uNkulunkulu eguqile eduze kwalo mfana ongahambi bathi wabesembamba ngesandla esukuma umfana esephilile ayibonge inkosi enkulu yasePhalamende sifundele futhi leyo ncwadi imisebenzi yesibili verse 22 le ngisize umvangeli ekuseni ungilekelele mfana Imisebenzi 2 verse 22 madoda ama-Israyeli ake nizwe lamazwi uJesu waseNazaretha uwumuntu oqiniswe uThixo phakathi kwenu awuma kancane lapho ungafani umuntu oqiniswe uThixo phakathi kwethu umuntu oqiniswe uThixo unoThixo ngaphakathi ngoba uqiniswe uThixo akayena uThixo yena manje nasukela ubaba omkhulu ingane uwabantu bazonhlanje abantu bazoshawa takwethu naye ngana ngithi nomakhawusa uShemba zangayisho lento ukuthi aqhubeka-ke ba ngemisebenzi emkhulu nangesimangaliso nesibonakaliso uThixo azenza ngaye phakathi kwenu njengalokhu nikwaziyo mina ngiyabonga awu nansi nje le nto ngezimangaliso azenzile phakathi kwenu kuthe silena kuphi la sikhona danawo kade ngibiza abafundisi njengahangele isonto ngibabuza ngalesi table nako sethungwa kuthe uma abantu sebezozibika nangu nkosikazi akusahambe kahle baba nginezinyanga eziwu-11 ngikhulelwe angibelethile manje akusahambeki angazi baba ukuthi ngizokwenza njani ngizwe kuthiwa kuyabasiza abantu ngase ngithi kuye ithi-ke ma ngicela uNkulunkulu kaShembe akwenza ukuthi ubelethe washo wathi baba ngicela uNkulunkulu kaShembe angenza ukuthi ngibelethe ngase ngijabusha uvaselini ngambusisela wona namanzi ngathi-ke lo vaselini-ke ma uzowukhangela isipuni ukwinye ekuseni nantambama la manzi-ke abusisiwe uphuze inkomishi njalo ngosuku uzoyibona-ke nemisebenzi eshuwo lapha efundwa umfundisi manje lo mama kanti unesihlobo la silapha edokodweni akayena umNazaretha wayeseyahamba nalo vaselini eshayesha suke ngena edokodweni wacela isipuni wayehlala phezu kwavaselini wayethatha amanzi akhe eshaqalayo bathi angiphelanga u-30 zosishaya phansi ngane ayibonge inkosi enkulu yasePhalamende uNkulunkulu mubi
inkosi manje ngoba uthi ngicela uNkulunkulu kaThembeza ukuthi ngibeleze ushembe manje uNkulunkulu kaThembe bobabili uNkulunkulu ushembe noNkulunkulu nabo bantu bazokushayisela abantu ngoba nisho kungesiki futhi bazonehlula bake bazama abafundisi laba bakithi ukuthi ngathi ake siphikisane khona ngizobona ukuthi lento yeniyo yini usho omunye baba ngithi uMoses lathi izwi kaNkulunkulu Moses uzokwenza uThixo umfowenu Aaron abe umprofeti yini bona baba waMoses ngithi kanti bakusho wena yini ngoba kwakusho izwi lathi ayibo miningi ngithuma abafana bakithi la bawa-driver baba nanka amasondo emoto eseyaphela sengiyabona bazongibopha le mgwaqweni ngithinta umvangeli uzwane benze ukuthi ayimalini bese bahambe abathuma ngazi bokungubani babili uma befika la endleleni nankamaphoyisa manini angifakile amabhande nihamba nje nina emgwaqweni iboshiwe phela manje ikhona imali yokuthi bese beyikhipha le mali bamnike akuthi nithi ngiyihlole nemotweni mesathi uthi abone le nto shembeziwe athi hayi lenkinga futhi ngihlangabezana nenkinga manje ubamshemba ukuphi basho cha ula efolweni kulethempele lempumelelweni omsuka bona nje bathi makambuka emehlweni bathi bamthola ukuthi usejike kakhulu umsoli kakhulu kabi ngento aseyenzile manje uthi cha watshawo wayikhipha le mali wayibuyisela ngibona ukuthi cha anoseningikelele kubaba inhlanhla kunesifundo futhi engisibhalayo nengicelele kubaba ukuthi ngicela ukusipasa bo endaba enkulu le Manazaretha amahle ungazi usuku usushile ukuthi uNkulunkulu akabuye awubazabula ungasuke usushile kodwa ungena usebuyagcekezwa-ke emzini welinsizi iNazaretha bagcekeze baholi iy'mpahla zakhe la empahleni kunesithombe sababa inyanga ezulu leso sinothiwa Nkosi yami ngithanda Kumbula kuphakameni Nanda 88.4 FM
uhlelo lakho mlaleli lolu thanda kakhulu oluba njalo ngamasabatha kusukela ngo4 kuya ku6 intamba kuya ku6 ekseni nakho ngithi intambama awu ngabe siyadonsa yabo lo mzwayo unomkhosi Ciliza nomkhosi Ciliza noThabile Mthombeni bathi inkosi yami ubungithanda singena kulona kuhlale ukhumbule emlaleli sikhona lapha ya ku WhatsApp othi 0687649969 0687649969 Facebook live usikhona futhi siyatholakala nakhona lapha masithi sikhumbule kuphakameni 1910 1976 uzosithola ku Facebook sithola ku YouTube usikhumbule kuphakameni namhlanje ke umhla ka29 kuNovember 2025 yes ngihamba ke namhlanje phezulu kwesihloko esithi usiko lobuNazaretha ziningi izinto ezikeyikhulunywe kuthiwa hawu uShembe wathi uShembe ukuthi kodwa kubalekile ukuthi sibuye sizweni ukuthi uShembe yena wathi ubani uShembe yena wathi asenze njani siphezulu kwaleyo nto ke namhlanje ingakho ngiqale ngale clip angazi noma bizwakala kahle yini imshini yethi ayifuni ukukhipha imsindo kahle namhlanje angazi kwenze njani kodwa ke September nje ukuthi kuyazwakala nomjinto emadlala nje obungamuzwa nje angazi ubambeke iphi sithi sabathe siyadlala la hayi akavumi kodwa ke kulungile sokuncenga ngalokho kukhona kusetshenzwa ngokukhona ithi inkosi uThingo lapha ya uShemba kazathi uNkulunkulu uyayizwa nje le ndaba ikhulunywa ukuthi uShemba uNkulunkulu uShemba uNkulunkulu kodwa manje inkinga ukuthi uShemba kazaza yisho leyo nto nayo ayazi ukuthi ithathwa phi le ndaba nanga umjinto useze uyavuma ke manje ake simuzwe hayi nanga umjinto siyadlala ke manje ijayikazi izimuzwe esho njalo ezinye ke izinto njengoba sikhuluma ngosiko lomNazaretha nosiko nezinto ezisho amaNazaretha egcina ke sekuthiwa ke hazi usiko lesintu uje ilandela nasesitwini nesintu futhi siyayiphika uvela ugcina ungasazi ke manje ukuthi ikona kuphe kuyikona nenzani nikiyekelana okwashiwo uShembe uThingo lapho ke belisho le ndaba khona indaba enkulu ke kuthiwa uShembe uNkulunkulu hasha amaNazaretha kuze kuqatshana impela nje hayi uThingo liyayiphika le ndaba kodwa aqalike kujwayelekile ukuthi abantu kuhambe uze sebethi noJesu bathi uNkulunkulu bese befuna ukufakazisa indaba iqalwa amaKristu siyathanda ke thina ukukopela izinto ezishiwa abanye abantu ezishiwa abantu besintu zisithi zamasiko ezishiwa amaKristu nathi sifuna ukwenza isifanakalo sifanise siyifanise nawo athi amaKristu uJesu uNkulunkulu nathi mase sifuna ukwaphikisa ke bese sithi uShembe uNkulunkulu kuqatshane kuthathwane kubhekele kodwa manje singabe sabheka ukuthi yena wathi ubani isihlabelele kade singena ngaso la isihlabelele 71 sithi inkosi ubungithanda nasi la ake ngisifunde Nkosi yami ubungithanda zingakaqini intaba kwaphakade wangigcoba ngikuqala kwendlela yakho yabona ke mawusiqala nje lapha kuverse yami sithi inkosi yami ubungithanda kusho uShembe la kuba inkosi kaShembe eyayimthanda aqhubeka kuShembe athi zingakaqini intaba kwaphakade wangigcoba ugcotshwa ubani ke uNkulunkulu nangu uShembe ethi wagcotshwa ngikuqala kwendlela yakho uthi uqala kwendlela kabani ngoba phela uyena
umdali wakho konke aqhubeke kuverse 2 athi ngumsebenzi wakho wasendulo ingakaqini imimango nemithombo yamanzi ingakampompozi ngamandla nanguShembe ethi ngumsebenzi wakho umsebenzi kabani yena kanti nemithombo yemfula ingakampompozi ngamandla uJehova wangidala ngaphambi kwendlela yakhe uthi uShembe yena wadalwa uJehova siye lapha ku4 ukujula kungakabibikho kakade sengizelwe engakalenzi leli zulu kanye nalomhlaba uthi kuShembe yena wayekhona nayo into ke ayishoyo ukuthi yena wayesevele khona leli zulu nalomhlaba kungakabi khona lo mhlaba esihleli kuwona wongakabi khona ngiyacabanga kaManazaretha ayakwazi lokho kathi uShembe mina ngangikhona abantu abami lo mhlaba useyiphalish wayisho njalo babamkhulu kushuthi ngakaqini njengobesho la ethi nemithombo yemfula ingakampompozi ngamandla uJehova wangidala ngingumsebenzi wakho wasendulo ingakaqini imango kushuthi namatshe lawo nani kwakungakaqini kwakusathambile kusanda kwakhiwa uthi mina ngangikhona ubufakazi ke balokho ke buningi abuveza yena kukhona indawo la ekutholakala khona inyawo ezisematsheni ubonakala ukuthi kushuthi itshela ke lathamba ngempela ngesinye isikhathi athi uShembe nantu unyawo lwami nakwezinye ke indawo nje la emhlabeni ngiziyatholakala inyawo ematsheni okubufakazi ukuthi lento eshiwo uShembe ukuthi kukhona isikhathi la umhlaba usanda kudalwa khona wawuthambile njengobumbuli manzi uyasho ukuthi yena wayesekhona ngaleso sikhathi nelanga lingakakhanyi emkhathini waleli izulu nenyanga ingakakhanyi emkhathini walomhlaba kwakusemnyama ujena wayekhona so la mawulalela lesihlabelelo siyakufakaza lokho kade sikuzwa kukhulunywa uthingo la luthi nina nihambe nithi uShembe uNkulunkulu asazi nikuthatha block nenyanga yezulu mhlambe sofika sisoba nazo isikhathi sifunde la encwadini ebhaliwe ubaba umnyandi khona la ikhuza khona le ndaba le imchaza uShembe ukuthi ubani uShembe uyichaza yena ngifunda isihlabelelo indodana yakhe inyanga yezulu nansi AK Shembe iyamchaza nayo ukuthi ubaba wayo wayewubani wayithunywa uNkulunkulu iphinde futhi umzukulu wakhe inkosi uThingo lekade silalele imchaze futhi ngendlela yena ayichaza ngayo kodwa ke ngike ngayisho le ndaba ngathi indaba isuka lapha kumaKristu njalo size siyithole nje sisigaxela kulezinto sifuna ukuyifanisa namaKristu ngoba nawo athi anoNkulunkulu bese nathi sithi hayi owethu uNkulunkulu mkhulu ocha ngake ngayikhuluma lento sengeke ngayisho kaningi ukuthi nokuthi kuze kufike la ukuthi kuthiwa khona uShembe uNkulunkulu yayiqale kanjani leyo nto inkosi ilanga ikhuluma ukuthi uShembe uNkulunkulu kodwa yonke into ikifune ufune lento ekuthiwa icontext yayo ukuthi uyikhuluma nje lo ikhulumayo uyikhuluma under which context ngobani ake siye lapha eBhayibhelini encwadini kaJohn 10 verse 8 Johann 10 verse 8 la sizwa khona amaKristu ethatha khona le ndaba amaKristu kathi mayifunda iBhayibheli afunda uJohn 10 verse 8 lencwadi ethi mina noBaba simunye I and the Father are one bathi mase beyifundile ke lencwadi bese beyihumusha bethi chaza ukuthi uJesu uNkulunkulu angeke kumhlukanise noNkulunkulu bese ke beyibamba lapho bathi ke nawo izifike ku30 nje isukaphi indaba ilento ke ngisho ukuthi fanele ukuthola icontext indaba ukuthi isukaphi ngoba manje mase uyithatha lapha ku30 uthi mina noBaba simunye unize nibe banye nje noBaba bekusukelaphi ake siya lapha ku verse 23 si noma siqale ekuqaleni nje lapha ya ethi
uJesu ungumesiya sisho njalo isihloko salendaba ku22 nje bese size siyofika ku30 khona kwakungumkhosi wokuhlanjululwa kwethempeli eJerusalem kusebusika uJesu wayehamba ethempelini emphemeni kaSolomoni base bemhaqa abaJuda bethi kuye koze kube nini ulibazisa inhliziyo zethu na uma wena unguKristu sitshele ngokucacileyo uJesu wabaphendula wathi ngani tshela kodwa nikholwayo imisebenzi engenzayo egameni lika Baba yiyo efakaza ngami uyamuzwa ke lapha ku25 uthi egameni lika Baba ubani ubaba wakhe yiyona efakaza ngami kodwa nina anikholwa ngokuba anisibo abezimvu zami izimvu zami ziyalizwa izwi lami nami ngiyazazi ziyangilandela ngizinika ukuphila okuphakade azisoze zabhubha naphakade akekho ongazihlwitha esandleni sami ubaba onginikeliye mkhulu kunabo bonke akekho ongazihlwitha esandleni sika Baba uyabona ku29 lo othi nguphindi ubaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke akekho ngayihlwithe esandleni sika Baba bese zovala ku30 kathi mina nobaba simonye uthi ke lezimvu uyiniko ubaba ubaba onginikileyo zona mkhulu kunabo bonke uyamuzwa ke lapho uJesu uthi lo mnike lezimvu ayilusileyo mkhulu kunabo bonke bese ethi ke gcineni mina nobaba simunye ichaza ukuthini ke lento ake ngilinganise kwekuthiwa abantu ke abaganene banyamanye okuchaza ukuthi sebe umuntu oyedwa ngakho ke sebe inyamanye ngiyibuze ke lento ukuthi mase ninyamanye wena nomkakho kuchaza ukuthi umuntu oyedwa yini ngiyangaze ngathi omunye anoke ngigibela itaxi nithi mase nisetaxini bese ukhokha wena ndoda ungamkhokheli umkakho ngoba phela nimunye uthi hayi asibabili thina simunye ubone ukuthi kuyokwenzakalani hayi ukuzame nje lokho uzama ukuthola lento ukuthi ninyamanye nimunye njengoba niganene nje sibone ukuthi kuyokwenzakalani so lento ke le isukufuna uthola icontext yayo njengoba ngiyiqale lapha ku22 ukuthi uJesu wayehambela lapha emphemeni abaJuda ke babekade vele bemzingela kodwa uyabatshela ukuthi cha nina nsiba bami abambaya ngizwe nakhona la endabeni kaShembe abakaShembe bayamuza uShembe ingakho ngeke ubezwe behambe bexosha izinto lapha ya behlanganisa befuna ukumakha khona abantu abathandayo ukumakha uShembe bamakhe bamenza into angeyona angazange futhi yena ayichaze ngayo bayitshela ukuthi bayamakha cha ngeke uzumakha uShembe ngoba vele uShembe uyilento ayiyona nje wafika ethunywa uNkulunkulu ephelele eyilento eyiyona engadingike ukuphinde iciciyelwe ngalendlela abantu asebemcicela ngayo bethi bayazama bayamakha noma bayamhlobisa noma bafuna ukumenza mkhulu cha ngeke uzumenze mkhulu vele ufika nje vele mkhulu ikhona nje ukuthi uyazehlisa kungaqali ke futhi ngayo le ndaba la uyaqhubeka uJesu lapha emodlula kuJohn 10:30 aye lapha ya ku32 sidlule nje sithi 31:32 abaJuda base bebuye bethatha amatshe ukuba bamkhande sebemkhandelani ke ngamatshe bathi ke uyahlambalaza umethi yena nobaba munye nobaba okuchaza ukuthi uyilinganisa noNkulunkulu uthi hey wena uzenza iNkulunkulu sebefuna ukumgcoba ngamatshe ke manje lapha ku31 use lapha ku32 uJesu wabaphendula wathi nginitshengise imisebenzi eminingi emihle evela kuBaba uyamuzwa futhi nobaba usaloko emvezile ukuthi lokho engikwenzayo mina kuvela kuBaba angikwenzi ngokwami yimuphi umsebenzi kulena eningikhandela yona na nakho uthi yimuphi umsebenzi kulona eningikhandela yona na ngoba phela manje sebefuna umkhanda ngamatshe
bamkhe bajuzenza uNkulunkulu. 33 bamphendula abaJuda bathi asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle kepha ngenxa yokuhlambalaza ngokuba wena ungumuntu ozenza uNkulunkulu. 34 uJesu waphendula wathi akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi ngithe ningonkulunkulu na? Uma wathi uNkulunkulu bona eleza kubo izwi likaNkulunkulu nombhalo ungeqiwe. Yazwa ke uthi uNkulunkulu eliza kubona izwi bangoNkulunkulu okuchaza ukuthi nomprofeti uyabo uNkulunkulu. Ake siye lapha encwadini kaExodus 7 Exodus 7 kuverse 1 nje ukuze sizoyizwa le ndaba. Exodus 7 verse 1 Exodus 7 verse 1 uJehova wathi kuMose bheka ngikwenzile ube njengoNkulunkulu kuFaro. uAaron umfowenu uyakuba ngumprofeti wakho. Kwangaqali ke indaba isuka kude mayisuka lapha ke kuMose uNkulunkulu wenza uMose uNkulunkulu. Kushuthi umnika amandla akhe ukuthi phambi kaFaro wena uyaba uNkulunkulu. uNkulunkulu ke usethi ke umfowenu uAaron yoba umprofeti wakho okuchaza ukuthi uAaron why understand kangcono kwangenzeka uMoses kade ekhuluma lapha phambi kaFaro uFaro bangazwani kahle ngoba uMoses wayibuya abe namalimi mayikhuluma so ezinye izinto babezothi mabayikhulume bodwa mabefika lapha ya afike ke bese yayithula ke uAaron nokuthi futhi wayikwazi uMoses ukuthi into ayicabangayo noAaron ayidlulisele kuAaron bese ayicabanga ayikhulume same time lapha mase bekuMose. Ingakho kwethu uNkulunkulu uAaron umfowenu yakuba umprofeti wakho. AmaNazaretha akayayazi lento yokuthi uShemba enze umuntu abe umprofeti noma uNkulunkulu enze uShembe abe uNkulunkulu bese enze umshumayeli noma umfundisi noma ubani omunye amenze abe umprofeti wakhe. Lento ngizoyisho ngalendlela leyo ukuthi ngokuthi kakhulukazi isikhathini senkosi ilanga nenyanga yezulu lento bikuyenzeke ukuthi makufika umuntu afika ayibika enkosini bese iphendukela mhlambe kumshumayeli ithi mtshela ukuthi lo ukhona ula engatsheli wena ithi mtshela ukuthi bese yasho umshumayeli athi inkosi ithi kodwa ulapha mkwakho etafuleni athi wena mtshela ukuthi uyabona ke lapho ke manje ukuthi lo use umprofeti kaShembe ngoba uShembe umnikeza amazwi wadlulisela kuwena. Izathu ke lezo ke kokunye asukazi uShembe ukuthi why yena engakhulumi nawe direct kodwa inkulumo ayivayisi bese iza kuwena. Into enjalo ke le naleyo ke mayithi uFaro umfowenu uyakuba umprofeti wakho into enjalo. So iningi lento eyokuthi uNkulunkulu uyakwazi. Ake sibheke futhi incwadi eyamahubo ke le amahubo 82 amahubo 82 ngifuna ukuthi le ndaba le sigandaye nje singakangeni kulezi zinto ezimkhuba namasiko ekakhulu amahubo 82 siye lapha ku6. Mina ngathi ningoNkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezu konke. Uyezwa ke la uthi uNkulunkulu ningoNkulunkulu aphinde futhi athi ningamadodana ophezu konke. Abantu abamkela izwi likaNkulunkulu nabo baphenduka uNkulunkulu ngoba ba represent uNkulunkulu emhlabeni. Ingakho ke uJesu ethi abami bayangazi ziyamazi melusi ngengizwe ke amakhola ngazi le ngoma ngisayizwa ehlatshelelwa izayoni kakhulu ethi ziyamazi melusi. So
ingakho ethi nina vela nibona baba kwenzeka kanjani ke kube khona abantu abangabona abakaNkuluNkulu kube khona abantu abakaNkuluNkulu leyanto sike siyithole lapha nasencwadini kaGenesis 6 kukhona indaba eyenzakalayo lapha ya encwadini kaGenesis 6 mayithu Jesu kukhona abantu abakhe khona abantu engebona abakhe ethi eziyami ziyalizwa ke lamizwi bese zithi Zayoni ezihamaza umelusi kuGenesis 6 siqale lapha ya ku1 uthi kwathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba bezala amadodana kaNkuluNkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle azithathela abafazi kuwo awathandayo wayesethi uJehova umoya wami ukubusa njalo kumuntu njengokuba eyinyama nje izinsuku zakhe ziyakuba iminyaka 120 ngalezo zinsuku kwakukhona iziqhwaga emhlabeni nangasemumva futhi lapho amadodana kaNkuluNkulu engena kuwo amadodakazi abantu awazalela abantwana lana ayengamadodana asendula anamandla anegama lodumo kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni nokuthi zonke izizindlu zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzeleni abantu emhlabeni wadabuka enhlizweni yakhe siye lapha ku7 uJehova wathi abantu engibadalileyo ngizokubachitha ebusweni bomhlaba yebo abantu nenkomo nezilwane nabuzelana nenyoni zezulu ngokuba ngiyazisola ukuthi ngibenzile kepha uNoah wayeyitholile umusa emehlweni kaJehova nazo abantu labona ngesikhathi kuthiwa amadodana kaNkuluNkulu angena kubona ake sithi ukuthatha ikhefu siyabuya Sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM uhlelo ke lolu mlalelo libanjalo ngamasabatha kusuka ngo4 kuya ku6 ekseni sihleze sikhona ke la sike siceleke sithi uNkulunkulu mayivumile siyakuba khona umfundisi nomshumayeli basathathwe indlela eyithile zomsebenzi kaNkulunkulu nami bengihambile nabo ngomsombuluko ngabuya ngolesithathu sabuya ngolesithathu babuya ke bona baphindela ke eGoli ke izolo bawoze babuye ngomsombuluko mina ke cha bengake kulunga phela kungasali umuntu la endlini kwafanele kube khona osala ngcono emakhandlo phakathi neinsuku mase kuyisabatha sohamba sonke kuthanda kubanzinyana so basahambile ke ngomsebenzi thizeni bahambile la behlangene khona nabanye abagcotshwa futhi nabamahlelo ngamahlelo kunomsebenzi ekuhlangenwe ngawo khona yebo ke sibuyele la kade sikhona kade sifunda incwadi kaGenesis 6 wani ikhuluma ngamadodana kaNkuluNkulu afika emhlabeni enze kungashongo ukuthi awakwenze ayiseganwa amadodakazi abantu iBhayibheli ke le ndaba alibeki kahle le kade ngiyifunda mhlambe ake ngithi futhi ngiqale kahle kwathi abantu beqede ukwanda ebusweni bomhlaba bazala amadodakazi amadodana kaNkuluNkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle azithathela abafazi kuwo awathandayo wayesethi uJehova umoya wami ubusa njalo kumuntu njengoba eyinyama nje izinsuku zakhe ziyakuba iminyaka 120 ngizogcina lapho bese ngiyifundile kakhulu kodwa ukuze uyizwe kahle le ndaba kufanele uye lapha encwadini kaEnoch aninayo ke incwadi kaEnoch kodwa akabanayo ke incwadi kaEnoch bayakwazi ukufunda siyazi la eBhayibhelini khona incwadi ezingekho ngoba noEnoch kuyakhulunywa ngayo kodwa uthi uma uthi ugcina incwadi yakho ungayitholi ikhona ke incwadi kaEnoch ukuthi ke ibhalwe ngesilungu kodwa ke mina ke nginaye yami engizonifundela kuyona
ngake ngayifunda kuqala lencwadi abanye ke base bengifuna na cha anginayo eyami le ezulu uma uyifuna nje ungayithola ke ngesingisi the book of Enoch ikhona ngesingisi uyakwazi ngisho ukuyi-download ithi ke lapha ya Enoch 6 ngizofunda u6 no7 ukuze le ndaba ngikwazi ukuthi ngiyichaze kahle. Kwathi lapha abantwana babantu bandile ngalezo zinsuku bazalelwa amadodakazi amahle zase ziwabona izingilosi abantwana basezulwini zawakhanukela zathi omunye komunye wozani sizikhethela abafazi phakathi kwabantwana babantu basizalela abantwana. uSemjaza noma uSemyaza owayengumholi wabo wathi kubo ngesaba ukuthi anizukuvuma ngempela ukwenza lesi senzo futhi mina ngedwa ngizokhokha inhlawulo ngalesisono esikhulu. Baphendula bonke bathi masifunge sonke futhi sonke sizibophezele ukuba singalishiyi leli cebo kodwa siyenze lento. Khona ke bafunga bonke kanye kanye futhi bazibophezela benza isifungo. Izingilosi zizonke zazingamakhulu 200 izingilosi ezehlela esiqongweni sentaba iHemoni zayibiza ngokuthi iHemoni ngokuba zenzela khona isifungo futhi zazibophezela phezukwayo. Lawa ke ngamagama abaholi bazo uSemyaza umholi wazo uArikaba ziyabalwa ke zonke ke ingilosi la ngamagama azo laba bayinduna zabo zeshumi ama-leaders ke azo lezi ingilosi labalwa la ngeke ngibale bonke amagama. Sizokuqala lapha ku verse 7 zonke ingilosi zazithathela abafazi kwaba yileyo naleyo yazikhethela oyedwa zaqala ukungena kubo zazingcolisa ngabo zabe sezibafundisa ikhafulo nemilingo nokusika impande futhi zabenza baziqonda izinhlobo zemithi bakhulelwa bazala imidondoshiya ebude bayo buyizinkulungwane ezintathu zama-ells eyadla yonke impahla yabantu futhi lapho abantu bengasenako ukwazi ukuzondla iziqhaga zaphendukela zabaphendukela zabadla abantu baqala ukona izinyoni nezilwane ezihuquzelayo nenhlanzi nokudla inyama yabantu nokuphuza igazi. Khona ke umhlaba wabeka icala ngabangenamthetho nakho incwadi kaEnoch ichaza kahle le ndaba hayi lethi amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahla zithathela abafazi kuwo angachazi ukuthi wobani la madodana kaNkulunkulu. Incwadi kaEnoch ikubeka kahle la ku6 ithi abantwana ikwathi lapha abantu bazalelwa amadodakazi amahle zase ziwabona izingilosi abantwana basezulwini ingilosi lezi ezayithunywa emhlabeni ukuba zizoqapha ilezi ke ngesingisi ezibizwa ngama-watchers kuthiwa ama-watchers lezi ingilosi ey'suke ifike emhlabeni zizobheka abantu iyo le ngilosi le uShemba akakhulume ngayo lapha enkonzweni kaMahlukana Ndlela athi wena uma usuwenza inkonzo kaMahlukana Ndlela ngiyakunika ingilosi yizo lezi ingilosi ukuthi intambama njalo uShembe mase kukhala insimbi lapha yabantwana athi ziyaphuma zihambe ziyobheka imizi entambama yamaNazaretha zisuke ziyokhipha ingilosi ekade zihambile emini ziyobheka imizi yabantu ingakho ikhala ekuseni nantambama lensimbi eshintsha ama-shift eingilosi. So nalapha ke lezi ingilosi ke umehluko ke walezi ekukhulunywa ngazo la eBhayibhelini ukuthi zayibonwa abantu zayihlala phakathi kwabantu kodwa abantu babengaboni ukuthi yingilosi lezi zahlala nabantu ezazigcina
seyibona intombi zabantu zizinhle zase zikhanukela zenza into ke kwangafanele ziyenze zase ziganwa nazo zase ziba abantu zase ziyakhohlwa ukuthi cha phela zona zithunyelwa omunye umsebenzi namhlanje ke abantu la emhlabeni kukhona abantu ongathi uhleli nabo uyitshela ukuthi umuntu kanti akuyena umuntu wasezulwini ingakho sike size indaba yenyoni yasezulwini ekhulunywe inkosi ilanga ngale nyoni yezulu yasikhohle ukuthi inyoni yezulu isiphenduka inkukhu ingakho ke uShembe afike emhlabeni ukuzoxoxa abantu ekuthiwa amaNazaretha abenze abakhumbuze kahle umNazaretha usuke ekhunjuza ukuthi wena awusiye walomhlaba noma ungahlala phakathi kwabantu kodwa awusiye walomhlaba wena owasezulwini wena umntwana kaNkuluNkulu phuma ke kulabo bantu bese uyaqoqeka ke bese eyakhumbula ke umuntu konje hey bese yaqala umuntu kuthiwa wayiphuza utshwala wayenzani akushiya konke lokho ngoba uShembe usuke semkhumbuzile ukuthi kahle wena ubani wena uvelaphi hayi ukuthi enye into umuntu ingakho kuthiwa ngenye imini inkosi ilanga yake yababuza abantu kwakwamadoda futhi ayifuna ukwazi ukuthi bafike lapha bezokwenzana ababezocela izingane one side ababezocela umsebenzi one side kanjalo owayigula one side ekugcineni yayisithi ke owayizela ukuzofuna uNkulunkulu ke ababezela ukuzofuna uNkulunkulu ngala kuthiwa yabayinye indoda eyavela ethi ayizofuna uNkulunkulu yasiba basebekhishwa ke kodwa umfundisi umhlongo kayichaze kahle le ndaba kwa basebekhishwa yasithi inkosi ke ngoba senabathola abantwana nayithola yasibabuza ukuthi lezi zinto enayicela nayithola yebo baba sayithola ngoba senayithola ke pho nihlaleleni ekuphakameni ahambani okuchaza ukuthi ke namaNazaretha ungabona enqaba abantu abanye noma iningi lisuke lizela into ezithile lihlalela ukugula kwalo lihlalela izini umsebenzi yaye ufuna usiyasaba ukuthi mase ngishiyela ungangiphelela incebo thizeni yebusiness kodwa indaba kaNkuluNkulu akayifuni yibo ke laba abathi sekuhleliwe la bese yaqala ke sekutshela yonke imikhuba le engafanele ngayayezwa isho njalo ke la incwadi kaEnoch ithi ke lezi ingilosi zathi seyibathathileke amadodakazi abantu zase futhi zibafundisa labafundisa imikhuba engeyona uNkulunkulu abafundise yona kodwa ngaphambi kokuthi ziyenze lento lo wayemholi weingilosi waqathe madoda niyabona nje la madodakazi lezi ingane ukuthi zinhle kanjani ayi nathi ngeke so sibanjezelwe la kuthiwa singagana sithatheni nathi sibenza abafazi ezahlubuka ingilosi zaseziyoba ziyoyithathela lapha emadodakazini abantu ezagana into ke ezathi masezi sizeyibathathile zase ibafundisa imfihlo khona izinto ekuthiwa yimfihlo imfihlo zale zinto ezimbi kodwa ingilosi eyisuke izazi mazithi ningathinti ukuthi ningayiphathi imithi ngoba ziyazi ukuthi le mithi injani hayi maseke manje seyixoshiwe uzwini sethi hayi yabona ke manje ukuze nathi abafazi bethu bazazi lezi zinto asibafundiseni ke lokho ilapha ku7 ke leyo nto la othi ngufunde futhi u7 ithi zonke ingilosi zazithathela abafazi kwaba yileyo naleyo yazikhethela oyedwa zaqala ukungena kubo zazingcolisa ngabo zabe sezibafundisa izikhafulo nayo imithi ingilosi lezi zawafundisa amadodakazi ikhafulo ukuthi yabona ke uthatha lokhu nalokhu ukwenza kanje uyakwazi ukukhafula umuntu bese kwenzeka ukuthi ilento ke abathi abelungu to cast a spell ukuthi how do you cast a spell umkhafula kanjani umuntu bese kwenzakalani imkhuba leyo eyafika nalezi ingilosi imkhuba yobumnyama so imfihlo lezo ezazaziwe
nemlingo nokusika impande base bebafundisa ukuthi yabona ke mawuthatha lempande le uyisika kwenza kanje kuzokwenzeka ukuthi zase zibenza ukuthi baqonda inhlobo zemithi zabafundisa yonke ke into zabafundisa even imakeup ukuthi uma ufaka lokhu uqaba la emashiyeni wenza imakeup ichaza ukuthini le makeup ikwazi ukwenzani ubona nanamanje yonke lemgilingwane isakwe isenzeka ubona umuntu wesimame ukwazi wena uthi hayi umakeup ile kanti cha ukufakela imithi nasemehlweni athi mayekubuka hawu vele uyangeke nje same time kanti lento ayifakile la emehlweni asekubuka ngayo kunezinto ezithile egcobile imkhuba le yafika nalamadodana ake kaNkuluNkulu ahlubuka ingilosi ezayithunywa ukuzogada umhlaba zona zafika zayiphendula zazenza abantu kuthiwa ke zazala ke izingane zaba imdondoshiya yibo laba bazalwa labantu ke abagcine beyisizwe kuthiwa amazimzima azalwa lezi ingilosi ikhona akagcine sethi uNkulunkulu hawo sengiyayisola wasethumela ke uNowa ukuthi akakhumbuza abantu laba bakho ukuthi hey nina nabaNkulunkulu batholakala abambalwa iningi la ngayingena ngoba la seningenwe imfundiso ke yala madodana ahlubuka kaNkulunkulu kuthiwa ke babeyiphuzela bezenzela izinto zabo bengenandaba nendaba kaNkulunkulu kwaze kwafika uzamcolo indaba ke leyo ke esike siyithole khona lapha eBhayibhelini so into enjalo ke nale esiyikhulumayo esiyehlela amaNazaretha ukuthi amaNazaretha asehlale kakhulu nabantu abanye bafike baphenduke abanye babe nezikhundla njengengilosi ingilosi yayinesikhundla esikhulu kodwa uthola ukuthi kuhlubuka umuntu okuyena onesikhundla ahlubuke uma niphethe umshumayela eThempelini ehlubukile nizweka kanjani ukuhlubuka ngoba uzonihlubula uzofuna nenze izinto uShemba angazange ayifundise uzofuna nikhulume izinto uShemba angazange ayikhulume ngoba yena vele uhlubukile so kuyenzeka nomuntu onesikhundla ahlubuke njengoba nazi ingilosi kwakuyingilosi lezi sifunda ngazo lapha kuGenesis 6 zamhlubuka uNkulunkulu zagcina ke seyifundisa abantu izinto engafanele bazenza abantu bayithola abantu sebekuleyo nkingi sisesikhathini esinjalo ke njengamanje ingakho lapha ya ngithe lapha ya inkonzo kaMahlukana Ndlela ichini la angifuni ukuyifunda yonke yathi ngiqale lapha ya uyokubala konke ke mntanami ozwile ngakho ukuthi uThixo omkhulu wasekuphakameni akakufuni uyosukuma ume ngeenyawo ngezwi elikhulu uthi mkhandlo obuthene lapho ngicela senze umkhathi kwabakholwayo nabangakholwa kubo abangizwayo abahambisana nalokhu okushiwoyo abacheme nami sakhe umbimbi ababuyele ngakwesokunene abangakuzwe ngokushiwoyo ababuyele ngakwesokhohlo lokhu uyokwenza emva kwende inkonzo kamfundisi nezikhonzi zakhe zabesilisa nabesifazane bonke sebefakazile ngalendlela baveza ubuhle bayo ngethuba labo lokufakaza uyoqala lomkhosi kuyothi mabehlukana uyobo usuthi inkosi namuhla ukhanda ugange kwabafileyo bami nabaphilayo kube ongale nongale ababi bangalizwa izwi lakho benze bangabe besangibona benze bangangivukeli kubo abafile bakithi nabasekhaya komame nakubo abangani nengima nabo einkundleni zokuhlangana ngezigaba zonke zokuphila ngifihle mina nomndeni wami okuvumayo usembese ngomsa wakho ithi inkonzo ke kaMahlukana Ndlela sihlale sichaza inkonzo kaMahlukana Ndlela ukuthi la usukubize umndeni womakhelwane abangani ihlobo ungabiza ngisho isigodi sangakini manganze esigodini ukuthi abeze la usuyabachazela wena mase uthenge ikhethe inkosi yasekuphakameni uthi cha
mina ke sengithathe nayo inkonzo sengithathe nayo indlela kaShembe sengiyahlukana nokuthi angisabugaya utshwala ngisenza ukuthi angisahamba amabhola bangani bami asayi ukuthi sayochila mangase yachila cha asakwenza lokho wathi uShembe kwenziwe lento iyona engenziwe yiyo lento abanginkinga eqaleni uthi ke la ungatshela abala emhlabeni tshela abangasekho uthi inkosi namuhla khanda ugange kwabafileyo bami nabaphilayo kube yongale nongale abavumelana nawe ke ababuyele ngala ngakwena bese kuthi laba abangaphandle babe ngaphandle uthi akwakhiwe udonga kuShembe uthi ongala ngalokho akachaza ukuthi awusuzoyikhulumisa ihlobo zakho anisezelo uchaza ukuthi wena izinto abazenzayo eziphambana nemithetho kaNkuluNkulu awusangeni kuzona futhi uShembe akakuvikele ungambathwa imimoya yabangasekho uthi ke isho ukuthi nabangasekho bangezi kwena ileyo nto ke ethi ke iphathe kahle indlulala kuyo ukuze uJehova akwazi ukuza kuwe ngephupho ngoba uma lungekho lolu gange uyothulela ebusuku ukuthi kufike umkhulu noma kufika ubaba noma kufika ubani wathi angimenzele utshwala noma kufika ubani wathi angenza ukuthi bakwenzisa izinto eziphambanayo nemithetho kaShembe ngoba basuke bekufuna nabo ukuthi bakudonsela ngala ngakubona so uthi kuShembe ubocela uNkulunkulu ukuthi akakhe ugange ke udonga ozokwazi ukuthi likuvikele kubona sake sakhuluma indaba la umfundisi yendoda le ndoda le yashona ithe mayishonile kwaseqala yayifuyile kakhulu kwashone kwafika inkomo zafa ngawani inkomo zaphela nje saphela isibayi hawu saphela isibayi seinkomo kuthe kuphela seinkomo kwaphela seyimbuzi kwaphela imbuzi kwaphela izinkukhu hawu yini bu kwathi kuphela izinkukhu kwaqala ke manje kwagula umndeni kwashona ingane hawu bathi bengcwaba ingane kwashona ingane hawu hayi kwagula unkosikazi hayibo hayi baze abantu baxa ukuthi angeke kwakhona abantu basekuphakameni ke bathi ngeke le ndaba le isidinga ukuthi sike sikuthathe sihambe nawe mama sekuphakameni uyabona yini umuzi unkosikazi ukuthi uyaphela bahamba naye ngempela baye bayofika ekuphakameni bayifica inkosi ikhona kutheke uthandazelwe iguli inkosi yeza nayo phambi kwalo mama ithe mayima phambi kwalo mama kwasekukhuluma indoda kuyena ethi hayi angisili demon mina hawu yami inkosi yazithi awusili demon wena ubani yazithi hayi mina ngusibani imina lo umyeni walonkosikazi lo nalezi inkomo nezingane ezigulayo zishona nani konke kubulawe yimina hawu ubulala inkomo ezingane zakho zizodlani cha nabo futhi njengoba begula nje babulawa yimina ngoba ngifuna beze la ngikhona ukephi ithi le ndoda ngiboshe endaweni ebanda kakhulu ngisejele elingaphansi komhosha kwehla amanzi abandayo ehlela lapha phezukwami njengoba ehla nje amanzi ehlela phezukwami nje ngifuna nabo bezila labantwana bami nomkami ngoba ngisemhlabeni mina ngangithakatha futhi ngangithakatha nabo manje lento engizwayo sengizwa ngedwa ongcono nababeze la sizoyizwa sonke lento hawu uzoze uqeda umndeni wonke nje ngoba nakho wena uboshiwe ufuna ukuzoboshwa nabo yebo hayi lithilanga cha ke ndoda namhlanje ngizokukhipha lapho kulelo jela phuma lapho nezingane zakho ungabusayibulali yasiphakamisa ekuthiwa yaphakamisa isandla inkosi yathi ithi yasibeka phezu kankosikazi yathi le ndoda hayi Shembe ungangikhiphi la noma lingavuleka leli jele
noma ungathini angifuni ukuphuma bengakafiki la ngisafuna abaqale bezila bazozwa lento engiyizwayo inkosi yadumala kakhulu athi hawo awufuni ukuphuma ejele cha nkosi noma lingavuleka ngeke ngize ngiphume ngizohlala la mina boze baphume Nkosi ngiyamqala umuntu onenhliziyo ebukhuni kanje wagcina eyekiwe angisazi kahle ukuthi indaba lo nkosikazi yaphelelaphi kodwa indoda yakhe yanqaba ukuphuma esikhogweni noma ejele isejele la iboshwe khona yagcina inqabile isithi inkosi yamqala umuntu onenhliziyo ebukhuni kanje ibona ke laba ke athi ke uShembe mawusenza inkonzo kamahlukana ndlela ubocela ucela ukuthi inkosi namuhla khanda ugange kwabafileyo bami nabaphilayo kube hongale nongale ababi abangalizwa izwi lakho benze bengabe besangibona uthi ushambe kumahlukana ndlela nje abakini ngikhuluma ngabantu mina imimoya emibi ngikhuluma ngabantu bakini ababebabi abangabamfuni ushambe phela sonke emndenini sinabantu ababengamfuni uNkulunkulu sinabantu namhlanje abangamfuni ongamana ahlupheke angabi nalutho kodwa nje mothi umtshela indawo uthi hayi asahambe hoza ngikise ethempelini ngiyakubona hayi kuba ngikise enkosini noma sihambe sethempelini ungafika ulibike lolu sizi lakho uNkulunkulu wasekuphakameni hayi faka amazipho phansi akafuni nokumbona uShembe kodwa uxakekile kodwa udlala efuna usizo kuwena awungicaphunela lapho awungiboleka imali ngizokubona mase kuku lo muntu lolu sizi lwakhe aliphelile akuhambe nawe uyolibika kuShembe hayi abale abe nezaba yibo ke labo ngisho sebehambile emhlabeni njengoba bengamfuni uShembe la nangalena abanye baba bamfuni baba nenhlanhla bathi mase befika ngale kwethuna bese beyaqala bayathamba bathambisa inhliziyo bese bayamamukela uShembe abantu ke abanye ke bathi noma sebengale kwethuna bangavumi bangamfuni uShembe ngala bangamfuni ngale kwethuna uthi kuShembe ke cela ukuthi inkosi ngifihle labo bangabe besangibona benze bangangivukeli kubo abafile bakithi nabasekhaya komame nakuba bangani nengima nabo einkundleni zokuhlangana ngezigaba zonke zokuphila ngifihle mina nomndeni wami okuvumayo usembese ngomsa wakho mina nomndeni wami esikuvumayo kodwa wena Shembe sicela ukuthi usifihle lemoya ingasembathi namhlanje ke iyo lento esukubone umNazaretha ephendukisa ngoma umNazaretha nje lo nangu sembatha amabhayi uthi ungenwa abadala ngoba awuzange uyenze inkonzo kamahlukana ndlela awuzange ucela ukuthi uShembe akufihle kule moya ingakwembathi isiyakwembatha ke manje kulandile phela uthi cela uthi ngishabangane ngangihamba nabo ngoba kuyenzeka uthola ukuthi usulandwa umoya womngani lo nanamba naye kunemkhuba ethizeni enaniyenza naye useyakulanda phela sethi hayi bomnganami woza sengihambe ngedwa phela woza la sikhona hawu ingane eNazaretha hayi bo isiyenza ukuthi nokuthi hawu sekaxakeka sekwenze njani kanti yile moya le esingazange sicela ukuthi izingabe sasondela bese sithinike bese sithi hayi kuyenziwa uzokwenza uhlambuluke siqale ke manje sibona amaNazaretha esenza izinto engashiwanga ukuthi awozenza ngoba ambethwe imimoya le esingazange sihlukanise nayo umahlukana ndlela azange siwenze inkinga iba lapho isikhathi ke manje sithi 25 minutes to 6 o'clock sekusele kancane sizobheka nalapha ya ku social media wethu sibheke ku Facebook sibheke ku WhatsApp ukuthi bathini abalaleli kwenzeka uthola ukuthi sikhuluma nje size sidla amaningi esakeni uthola ukuthi umlaleli useyasala
kodwa sizama ukuthi angasali namhlanje. Nanda 88.4 FM uhlelo lwakho lolumlaleli lithi sikhumbule kuphakameni njalo ngamasabatha kusuka ku4 kuya ku6 ekseni. Namhlanje umhla ka29 kuNovember 2025. Unyaka esihamba phezulu kwawo lo sesiyangasemaphethelweni wale unyaka wekhalenda lamaRoma. Sizocela nje uNkulunkulu ukuthi asikhumbule, asigcine, asifihle kuyo yonke lemoya. Sizesikhathini esinzima manje, siyangena enyangeni kaZibandlela. Ube sisabantu ngempela njengoba hlale sithi sisabantu besintu, thina sabantu bamasiko. Na inyanga kuthiwa inyanga kaZibandlela, kuthiwa sizibeni indlela, singahambi indlela engafanele. Izisho yona lenyanga kusho ukuthi okhokho bethu babezazi lezi zinto ukuthi hey khona isikhathi la ekufanele ningahambe nicaluza khona ngoba kusuke kunana nemoya emibi. uShambeke ufundisa izinto eziningi kade ngisachaza la ngesiko nje leli la kumahlukana ndlela ukuthi la usuku usuqala kusuyayihlukanisa uyihlukanisa nani ziningi izinto ezihlukanisa nazo uma usuMnazaretha. Kukhona nje izinto nje ezifana nokudla esingayinaki kanti izona ezibaluleke kakhulu. Ingakho amaSulumane wathole nanezinto ekuthiwa ohalali kuthi angidli noma yini, mina ngidla ukudla okuhalali. AmaNazaretha kahle kahle kufanele nganawo nohalali wawo ukuthi sidla ukudla okuhalali. Yilokhu kathi kaMaNazaretha okuhlambulukile, awayidli into engahlambulukile, adla into ehlambulukile. Kodwa ke namhlanje usuku uthole nangesikhathi somhlangano nje, umhlangano isikhathi sokulinda, isikhathi sokudla kancane kakhulu ngoba lento ye-fasting ngiyabona yokulinda mhlamba ayisagcizelelwa kakhulu ukuthi yini ngona ukulinda, ulindelani. Ngoba sekunanengi ngiye ngibone ngomhlangano ithi mewelulu ubone noma namakhosikazi eveza etsaka ehambisela ubaba bakwawo amapizza yini hey ubone amakhula box aphathwa awazi ukudla kanje usemhlanganweni. Emhlanganweni ila isikhathi ulinda khona esho ungadla kanye ngosuku. Ubaba omkhulu kuthiwa wayenjalo ubhalile uNelly Wells lapha ya encwadini yakhe ethi Shembe the Man and His Works. Mayemchaza ngoba uhlale kakhulu uNelly Wells, umndeni waka Wells ubumthanda kakhulu uShembe, belungu bala eNanda bebimthanda kakhulu uShembe. Waze wabhala incwadi ngaye ngoba wayemcwaninga bembheka lo muntu uphila enhloboni, baye kuyena bayombuza kuphakameni akuchaza ubaba mkhulu. Kwaze kwafika la kukutheni khona uyahamba ubaba mkhulu uNelly Wells incwadi ogcina eseyiqedele nenkosi ilanga. Engichaza yawo la ukuthi wayemchaza ukuthi wayedla kanjani, efundisa amaNazaretha enzeni. Ngike ngiyifunde leyo ncwadi, mhlambe ngizobuye ngiyifunde futhi ngelinye ilanga isikhathi masivumile, isikhathi asavuma manje njengoba sekusele u20 minutes ukuthi ubaba omkhulu wayedla kancane. Edlani futhi masikhuluma ke ngehalali ukuthi sidlani, sidla ukudla okuhlambulukile, asidli noma yini, ingoba lokhu kudla athi uShembe singakwenzi kukhipha ubungcwele, bubuye bumeme lemimoya le esithi uShembe akazivikele kuyo. Asikwazi ke sifike sithi uShembe akazivikele emoyeni, siphinde thina siyodla izinto futhi ezilanda lemoya. Yabo ukuthi manje sibanga inkinga bese siyakhala futhi thina bese kuthiwa hayi usiko. Hawu usiko enhloboni yosiko le kuthiwa usiko kanti akho siko la. Abantu nje laba abayilandela imoya yabangena ngoba futhi bengasafundiswa abantu ukuthi yini edliwayo yini ngizoke ngilinganise nje into hlamba abantu abazosheshe bayibone. Kuye kwathi nje la ko lockdown nje kakhulu, hey kwafika inyama yengwenya sibheke la ko lockdown, nangekhathi nje zo lockdown phela kwavele kwagcwala inyama yengwenya yonke indawo. Ngasho ngathi mina konakala
uyabona ke izitha zethu ziyazi mase zisifida izinto ziningi izinto esidla khona nalokudla lokho kuthiwa lempuphu le inkosi langa kuthiwa ingayifuni kakhulu yayingakafiki ke nale kuthiwa genetically modified esiphuzwa esidliwa manje ama GMO okuyifunde impuphu oyidlayo ukuthi ibhala ukuthini ibhala ukuthi with genetically modified organisms ilunjiwe ke leyo mpuphu imbewu yayo kwalunjwa imbewu so into makuthiwa genetically modified ke so ikhuluma ngelinye ilanga noma ubuze nawe kwabanye mhlambe bayokwazi ukuthi bakuchazele ukuthi into makuthiwa genetically modified isuke inhloboni yenzani futhi kuwena moyeni wakho hayi moyeni wakho kuphela ngisho enyameni yakho ubona abantu bonke sebehlale bedla amaphilisi amaNazaretha wonke asehlale edla amaphilisi isiwahla nje samaphilisi abantu kodwa bethi bangcwela angazi kanjani into enjalo ke lezo yafika lenyama yengwenya ungabona ukuthi yabona ke khona into abazoyenza ke manje emva kwayo lenyama yengwenya sinyamalele hey buhamba yonke imigaqo eThekwini hey wonke umuntu udaqa ingwenya engakayiqhamukaphi emalokishini inyama yengwenya ubona imoto ibhalile idayisa inyama yengwenya ayidliwi ingwenya inkosi langa mawufunda lapha intshumayelo zenkosi langa ize yabhala ikhuluma ngomuntu ukuthi uma eke wangenwa umoya wenkawu uyambona umuntu ongenwe umoya wenkawu uyeba kakhulu ngoba inkawu isilwane esiyisela inkosi izikhulume nangayo ingwenya ithi uyambona umuntu ongenwa umoya wengwenya ukuthi uba nenhliziyo embi uba nenhliziyo yengwenya ngoba ingwenya isilwane esimbi isilwane esibulala uyayibona ingwenya nomuntu wakuthiwa ingwenya le ingwenya iyacutha okayibona emanzini ungathi ifile mayihleli lapha ngaphesheya komfula ifuna ningayinaki nize ningene emanzini bese iyanyenya inyenya ingene emanzini bese iveza amehlo kuphela iyanibuka ndingayinakile uyothi masisibone siseduze ivele ishone phansi imqonde lo mqondo ayifuna ukuthi iqhakathise imbambe namhlanje abantu banjalo abantu baphenduka ingwenya imkhuba yenziwa abantu abasena nembeza ngeke ubone nembeza udle inyama yengwenya hayi babesha bathi hayi ikhipha idliso nonke nidla ingwenya ngoba namadliso mothi ubuza hayi iyenza ukuthi lingangeni idliso hawu yenibo yonke senisaba amadliso manje kwayinto enjalo ke bayidla inyama yengwenya kodwa imphumela lenyama yengwenya siyayibuka manje siyibuka manje ukuthi hey haya kuyinhliziyo kukhalwa nangezingane la kukhalwa ngezingane la kuthiwa idubula inomuntu phansi ubulala kana nembeza ingane encane la seli nje khona la eNanda hey ay ukubulala umuntu nje into engeyilutho abantu baphucwa into zabo abanye benziwa kukhalwa yonke indawo komashu komlazi kephi kukhalwa ngisho emakhaya manje abanye bangenela kukhahlelwa icapha kungenwe kuthathwe yonke into ubone nje ukuthi siphila ubulwane kodwa bese sikhala inkinga siyikhombe kwezinye izizwe sihlukunyezwe ezinye izizwe sihlukumezana zodwa futhi ngokungayinaki indaba yobungcwele lena amaNazaretha namhlanje angasayinaki indaba yobungcwele ukuthi asibalekeni nomngcwele bethu asingadli noma yini yabona nje leyo kudla iyona efika ibe inkinga kakhulu ungadli noma yini ungadli noma yini yazi into idla ingakho ngisho kuphakameni kwakhona ngisho amasimo amabele la kuphakameni ingakho uShemba ithenga amaplazi ukuthi siyitshalele ukudla okungcwele esizoyidlela thina sizokhala ngobani masidla lokudla lokugulisayo manje kubeni uShembe washiye wathengile amaplazi over 40 wamaplazi ashiwo uShembe
namhlanje mangase sibuza ukuthi akhiqizana yini asesitolo ephuma nakwelilodwa lalawo maplaza over 40 ashiye wathengile ayikho sizokhala ngani ke ngoba sashiyelwa kwakufanele siqhubeke senze sahluleka sondliwa izitha zethu namhlanje ukudla sikudlayo sikuthenga ezithini zethu zona lezi sikhala ngazo kodwa manje futhi sithenga ukudla kwazo kube izinto kube nokudla lokho abathi ke kuvala lokudla inyama yangwenya ilokudla ade ngotho ngithi kuthiwa ku genetically modified ngoba kulunjwe igene yakho kugcina ake ngichaze lento kancane akuthiwa idla ukudla oku genetically modified thiwa inkonsi ilanga la ekuphakameni makumhlangano engayifuni impuphu lethengwe esitolo eyibatshela abantu ukuthi ningangeni nalento la isalwazi uma uMaduma lo wayigana umvangela udlazi la nange lapha kabhinga kabheka beza wayengixoxela ethi hey sasuka le Mzumbe thina sithwele umbila sifike la ekuphakameni sidlule sihambe sendiyeni ngale wololo nangu wololo la mawehle emtshebheni udlula kaSibu uyothatha ikhona mawuthatha ikhona leli usubheka emzinyathi noma ubheka ngakobuhleni usuka la epolice station ani mawuthi left ikaholo ke lapho kwakunendiya lapho ilona ke lali nomshini okugaya bagaya impuphu abaphuma nayo umbila abaphuma nayo emakhaya bese bedla leyo mpuphu ke emhlanganweni ngoba inkosi ingafuni but yengakabi lempuqumpuqu yamakhemikhali edliwa manje kuthiwa i-genetically modified yenzani ke le genetically modified manje kumuntu leyanto njoba imodifyiwe igene yayo noma i-genetically modified i-DNA yesitshalo ayiseyona ima ifika la iswini isisu siyadideka ukuthi yini lento asazi nokuthi soyigaya kanjani njengoba uzwa abantu bethi abasaya ema-toilet athi umuntu hey mina siyaphela nezinsuku ezintathu ungayi toilet omunye uthi hayi mina kuphela nesonto uxa ukuthi lo muntu udla zonke izinsuku akayi toilet uthi omunye ngize ngichathe mina ukuze ngiye toilet baningi njengoba ngikhuluma nje baningi abantu abanjalo so isisu asiyazi lento asiyazi ukuthi fanele siyishonse asiyazi kwenza njani ugcinani usunelonde eswini uzwa abantu bonke bekhala ngama-ulcer banama-ulcer banama-piles banani so lento le ifuna ukuchazwa kahle kodwa ngiyadlula kuyona ngoba sengifuna ukuya lapha ku-Facebook no-WhatsApp bese ke abantu uyathola ke bayagula sebengenaphi kwi-chronic medication abantu sebedla amaphilisi kashukela badla amaphilisi e-BP badla amaphilisi baphethe iwahla zamaphilisi abantu amaNazaretha njalo lawo wathi wangalidli iphilisi aphethe iwahla zamaphilisi ngoba adla into engafanele ayidle into athi ushemba bayidle bazobathengela ngisho umhlaba abayenzanga namhlanje nibanjwe ubugebengu obuhleliwe lokudla ukudla kwezigebengu efuka zininike kona bese niyagula bese niyabuya futhi zizonidayisela amaphilisi azo ngala ungacabanga ukuthi amaphilisi wathatha eclinic amahala ayikho into yamahala ngoba uhulumeni usuke wathengile bese wena wathola ngamali so ukuthi wena wakhiphela imali uhulumeni kodwa uyikhiphile imali wayikhokhela enkampanini so inkampani ngala yenza imali ngokugulisa iphinde yenza imali ngento ethi iyaku lapha kodwa ayilaphi futhi ngoba bathi chronic uchronic kuthiwa into yoyidla uzofa into enjalo kuyahlupha ke ngoba isisu nengqondo kuyasebenzelana makulimela isisu nengqondo izolimala so into efaka eswini yalimaza isisu nengqondo izoyilimaza ngoba yonke lento isuke eswini ngihlale ngilinganisa ngotshwala ngithi utshwala uphuza beswini kodwa kudaka ingqondo so ukuveza lokho ukuthi isisu nengqondo kuyahambisana nokufaka ukudla kokubhedayo uma kwabheda eswini nengqondo izobheda ukucabanga kwakho ngeke kube clear uzolimala nalento la kuthiwa i-third eye isu lesithathu ihlo likamoya lizolimala ngoba wena udla into engalungile thina abantu abamnyama sesashoda ngento ekuthiwa i-system ushembe thina amaNazaretha washiya ne-system
imali eyokudla eyayonke umahlukana ndlela nje isystem usiko lobuNazaretha usiko it's a system eyokuphila kwabantu ukuze baphile kahle bangasweli bangalambi bangaguli it's a system usiko impilo so thina silahlileke isystem esayishelo uShembe ayifuna siphile ngayo ukuze singahlupheki yingakho sinje ake ngiphuthume la ku WhatsApp nangoba Mhlongwane eNewlands uthi imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele kune voice note futhi la ake size le VN Ukuthola studio ndiyabulisa hayi siyabonga buthawo nanga iclip ayifaka kuqaleni yentshumayelo yenkosi uthi ngokucacisa phakathi kwaShembe noNkulunkulu kuya kuthiwa akaManazaretha ayilalela kuhlangene nabagcotsha bakhona abagcotsha abangayifuni lento abafuna ukuphusha lento yokuthi uShembe uNkulunkulu basebenza aManazaretha ukuthi ahambe ethuka yonke indawo nakhuluma ngendaba kaShembe noNkulunkulu wasephakameni siyabonga kodwa oba kuzishala yona inkosi uthi ngokuthi hayi uShembe akaze asho ukuthi uNkulunkulu nami sengithola kaningi lokho kulezi ncwadi engizithengayo lapho ukuthi uShembe wayengathanda umbizwa uNkulunkulu wayedina kodwa ngoba sisadukile sisaphusha lo mshiyashimo ukuthi uShembe siyamkhuphula ngenkani siyamphakamisa kuhamba kuqonde phakathi kwethu singamaNazaretha angibonga Peter umpilo nhlabhoko yamateko mpilo nhlaqolombe matiko siyabonga ake ngibone la anangunguse ngaqala ngawe nguse ungena nje manje nenhlanhla ngathi wangichemile mele usifola nguse sikulalele bhuti phansi emolweni Speak live umseshi emini yesabatha ayibe yinhle kwabangcwele ingwenya ayilungile ngempela izingane ziyidla mawale ngake ngezwe beyixoxa ngala kithi bethi yenza isibindi ingakho abafana abancane bedubula kanje hey hayi umseshi waza nenye ke manje bayidlela ukuthi babe nesibindi hey hayi sazodliwa namabhubesi inkosi mhlawumbe bangasho ukuthi bayidlela ukuthi impela baqinisile ngoba iqeda uNembeza isho njalo inkosi ilanga ithi mawakwangenwa umoya walesilwane nawe ujike ufane naso Speak live sesila cardinal Nkosi Thandile Mvelase amen imini yesabatha ayibe yinhle kubo bonke abangcwele amen sidlule la Armstrong Mdletshe uthi hi sinaye la ukhayelihle Nkosi ka umzukulu kaDele sizwe Qwabe ngibone futhi abanye bakhona Mahamutse Cape Town hey hayi sivuka ukuthi Mahamutse mhlambe useze waphuma wayogijima manje yayivoca leyansizwa uyagijima soyibona nje na ku comrades zobuya nayo indoda Mahamutse Cardinal Senkosenhle yakho Kings Fiso Smooth sabantwana naye khona Sandile Mkhulisi ukhona naye sekuseduze ke manje siphume sekuseduze siphume sekusele kancane kepha ke uthi uShembe mazizazi indlela zomkhululi wethu okubaleke kakhulu ilokho ukuthi sizazi indlela zomkhululi wethu singayitholi nje sihambe sihlanhlatha sihambe sithatha izinto engahlangene nathi sihlanganisa ngoba kuzokwenzeka lento ke le uShembe angayifuni isikhathi ke manje sithi imzuzu 5 ngaphambi kwehora lesithupha sekuyaphunya impela manje siyaphuma siyahamba
ngithi ngiyacinga ke la ngithi ngifuna isihlabelele sophuma ngaso ngoba lapha ya eku umshini ethi buye ngavumi sesiboye sidonse kwezinye indawo ke manje sizodlala bani ke manje nangu nomkhokheli Madangazela ya ake sivalelise ngomkhokheli Madangazela inkosi mayivumile ngesabathe elizayo siyawuphinde sihlangane futhi sithembe ukuthi ke umshumayeli nomfundisi sizobe sesinabo ngesabathe elizayo bekhona siqhubeke sithi sikhumbule kuphakameni 1910 1976 sisuke si lapho nje usipheke nako Facebook nayo yonke indawo inkosi yomusa ize inibusise